Prophet to Elisha wayetunyiwe emazurini bafika naboJohana umbhaphatisi naye wayetunyiwe 772 kodwa before siyongena bafowethu eyintweni zethu singena laphana ngendoda enoqobo lika uNkulunkulu ekhuluma ukuphila indoda engalaphi ngamakhambi esintu kodwa indoda elapha ngokukhuluma kunento ethi uNkulunkulu mayenza aphefumulele isibusiso sakhe yena uthe mayiphefumula waphefumulela indebe zakhe wazinika isibusiso. It is that ke njengamanje sidonsa phansi lapha nezweni lasemlazi iumbhali wezincwadi iphinde ibe motivational speaker indoda inesibusiso esikhulu kakhulu umuntu ozothi makakhuluma ukuphila ozokukhuluma kubantu. Namhlanje sithi thina laba kade bethi bakungcwabile la hayi man abakungcwabanga kodwa batshalile uphinde wamila wena. It is like that namhlanje uphinde wamila. Ncube indoda phansi endaweni yasemlazi ncube asibingelele mkhulu sibingelele professor kuyinjabulo kumina kuyintokozo ukuthi namhlanje ngicela ngihlanganile nawe yabona bese abantu be-social media uyaba nendoda ukuthi le ndoda le ngiyibona la iphiwe uNkulunkulu amandla angale kokwenza uyabona mangahlangana nayo kanti uNkulunkulu uyahlela ukuthi kube nalolu suku namhlanje ngiyobe ngihleli la khona nami ngikusherayo kwi-presence yakho kuyintokozo kumina kakhulu. Sibingelele abalaleli beVuma FM sibingelele wonke umuntu olalele namhlanje. Lalela ke mfowethu bhuti untokozo Isicelo right ngiyaxolisa I'm sorry about that bhuti Isicelo namhlanje into engifuna sikhulume ngayo mfowethu ngifuna sibuyise ithemba kulo 5 minutes nje ngizokunika wona ngibuyise ithemba njengamanje kumlalelo sekhaya umuntu okhalayo njengamanje othi ngiyasonta kodwa ngiboni impendulo ezibuyayo kade ngangiphusha uJanuary uqalile angiboni kubuya impendulo namhlanje ngifuna ukukhuluma ithemba ngithema ngibuka lapha ku social media ngakubona ukuthi hayi khona ndoda uNkulunkulu ukubusisile ngifuna ukuthi khuluma ithemba kuyena umuntu osekhaya manje. Asiphinde sibingelele futhi abalaleli beVuma FM ekseni mawusakhuluma ngaleyo ukuthi abantu bayakhala ukuthi sengithandazile uNkulunkulu angiphenduli sengizenze zonke izinto uNkulunkulu angiphenduli. Ngihlekisa ukuthi izolo ngiphuma esontweni ngidlula kwenye indawo edayisa ukudla ine drive through mengena kwi drive through mengena nje ewindi inamawindi amathathu ewindi lokuqala uyamemeza lo embhobheni ngimboni uthi sabona bhuti ngakusiza ngani ngiyabona ukuthi njobe ethi bhuti shuthi uyangibona kodwa mina ngimboni ngithi ngisacela ukuthenga iburger ngicela ukuthenga ice cream ngicela ukuthenga ijuice athi hayi okay bhuti ngiyabonga cela udlulele ngaphambili ngilambile ngaleso sikhathi ngicasuka ukuthi hayi bonkosi yami indaba lo muntu lo nga order wanganginika into engiyifunayo wangitshotha ngidlulele ngaphambili mengifika ngaphambili ngihlangana nobhuti umile ugoqa izandla uthi hayi uthenga iburger wathenga ice cream wathenga ijuice sengicela imali mengifika ngivula uwallet mengithi ngibheka upetrol kwi-gauge uphansi ngiyabuka lale mali u200 okugcina sefanele ngihlukane nento engiyithandayo ngoba ngenza iphutha lokucela into engiyifunayo ngoba njalo uma ucela into oyifunayo khona into ohlukana nayo oyithandayo ukuze uthole lento oyicelile. Now mase ngimnika imali sangilindele phela ukuthi nginike ndoda into engiyicelile le ndoda inganginiki into engiyicelile ithi hayi bhuti idlulela ngaphambili ngiqala impi ke manje ukuthi angikwazi ukudlulela ngaphambili sengihlukane nento engiyithandayo ngoba ngifuna lento engiyi-ordayo wena unginike lento engiyicela nalo sewindi lokuqala ngithe mengi-order wanganginika lento engiyifunayo wangitshela ukuthi angidlulele ewindini ngaphambili ewindini ngaphambili kuthiwa ngikhokhe ngihlukane nento engiyithandayo ngineshoke engakanani ukuthi uma uthi angiqhubele phambili ngizoyithola lento engiyicelile ngicela ukunike lento engiyifunayo athi hayi bhuti usukulwa hlisa umoya wena nje ubuka lapho ngaphandle uyicelile into zakho awubona ngaphakathi ukuthi uyahlelelwa njengoba ubhizi unempi wena uzuzonda amazulu ingoba ubone uthi ezulwini lento eyicelile iyahlela uyitshela ukuthi impendulo ayikho kanti impendulo ikhona ukuthi wena ubone ngaphakathi emazulwini ukuthi uyahlelela into obela uyenze wena keep moving forward. Now mengisuka ngiye ewindini lesithathu umkhulu ngihamba ngidangele ngihamba ngijabhile ngihamba ngiphatheke kabi ngoba ewindini lesibili into engiyicelile ngiyitholanga ngiqhutshwa indlala ngoba kwesinye isikhathi sicela izinto uNkulunkulu siphatheke kabi ukuthi sesiphoxekile ilizwe lesibona ukuthi siyahlupheka sesithandazela ukuthi inkosi ngisize kuphumelela izingane zami ngoba izwe leselingihlekile kanti ngale uNkulunkulu umthandazo wakhe akawuzibile uyawuzwa uyawulalela mengifika ewindini lesithathu lo sewindini lesithathu angimazi
kodwa usephethe ipaperback yezinto engiyiqalile ewindi lokuqala ngangayithola ewindi lesibili ngayikhola kayela ngangayithola ewindi lesithathu useyiphethe kube nento ethi ake imbuzo ukuthi wazengani ukuthi Mceleni uthi hayi mina nalabantu ohlangane nabo siyasebenzisana uNkulunkulu umkhulu akasuke ezulwini ezosiza umuntu emhlabeni kodwa uNkulunkulu uthumela abantu ukuthi beze kuwena bazokusiza nawe uzobhiza ulwe nabantu uphulisane nabantu ngoba wena ulindele uNkulunkulu eze kuwena ezoshintsha impilo kanti uNkulunkulu uthumelele labantu olwa nabo ukuthi bazoshintsha impilo ubhiza ulisana nabantu ngifuna ukuthi namhlanje ku2020 kwami umhlaba kwangasebenza lutho safelwa abantu abasithandayo ko2021 sathanda sathi Nkosi unyaka wethu lo instead ukuthi ube unyaka wethu sashawa izimo kanti sewindini sokukhokha sahlukana nabantu esibathandayo kanti sewindini lokukha ngoba uyigadi into ecela uNkulunkulu ngoba mawuyicela uzoyikhokhela kodwa mawusuyikhokhelile uzoyifumana ewindini lesithathu 2022 ungapheli u2022 kuyiwindi lesithathu ungayitholile into zakho ngoba uthandazile u2021 wathi Nkosi ngicela ukuphumelela wangaphumelela 2021 wayitshela izinto ezoshintsha zangashintsha walahlekelwa izinto ezinevelu kanti iwindi lesithathu izinto zakho uNkulunkulu kunomuntu ophethe upaperback wakho ngifuna ukuthi uwe move forward because izinto zakho zikhona ku2022 yilokho nje ngifuna ukusho umkhulu ukuthi keep moving forward. That was usicelo lapha namfoka Mncube all the way from Emlazi ndoda amadoda ungaphumi kanjalo nje inamba yabo ungayishiyanga ku social media platforms bakuthola lapha abantu khuluma ukuphila uthi it is not over but till God says it's over. Your order is ready but inkinga ulahlekelwe i-direction i-position usuke wasuka lapho uNkulunkulu akubeke khona musukusuka kuleyo position akubeke kuyona uNkulunkulu something big is coming for you bakuthola lapha abantu mfowethu abantu befisa ungifollow ku Facebook page yami @Sicelo Mncube motivates ku TikTok @Sicelo motivates Facebook Sicelo Mncube motivates TikTok @Sicelo motivates kanti inamba yami ithi 073 572 5633 lokuyiphinda kokugcina 073 572 5633 Bonga kakhulu mkhulu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akukhulise amen. Usicelo Ncube lapha all the way from Emlazi ukhuluma ukuphila ukhuluma ndebe zakhe zinempe uziphefumulele ubaba uNkulunkulu amandla amakhulu kakhulu babegameni lamandla babegameni lokuphila namhlanje kuseni siza kuwe Nkosi siza kuwe Nkosi sonile phambi kobuso bakho uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu ongahlulwa lutho namhlanje Nkosi wena ubayede wena Nkosi yamakhosi abebethi Nkosi yomhlaba aqedile ngathi wena uphinde Nkosi wasivusa ababethi basinqwabile Nkosi yomsabazi Nkosi bebetshala Nkosi similile emhlabathini sawele emhlabathini ovundile Nkosi yamakhosi namhlanje sithinteke Nkosi ngoba uNkulunkulu wasezulwini usithelele ngamanzi angcwele uNkulunkulu ophilayo sikhulekela Nkosi abashadile sikhulekela abasemajele sikhulekela abasezindleleni abavukayo njengamanje abayemsebenzini wena ubayede Nkosi sithi noma siswele Nkosi kodwa siloke sibiza igama lakho wena Nkosi unezimpendulo Nkosi ezingabonwayo uNkulunkulu waphakade wena ucommunicate nathi ebusuku silele uNkulunkulu onomsa nansi le show Nkosi ebusisiwe Nkosi phezulu emazulwini le show yenziwa wena Nkosi ukuthi bekhona namhlanje ku healing hour kunabantu Nkosi abazolapheka emphefumulweni kukhona sebelaphekile mayikhuluma le ndoda yakhuluma ukuphila babegameni lamandla Nkosi yamakhosi siyakhuleka Jehova namhlanje wena uthe ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo sikhulekela ihlobo sikhulekela abantu Nkosi abashiye ihlobo zabo babegameni lamandla siyakhuleka ibanathi bonke abayosenda WhatsApp babo babasenda ngoba begula babasenda ngoba Nkosi yamakhosi kunezinto ezivalekile kodwa eziyovulwa wena ukhethe Nkosi yomsa ikhiye ezulu phethe ikhiye zempumelelo akukho Nkosi okungenzeka kubantu kwena kuyenzeka wena ubayede Nkosi wena uhlula lutho lapho bebethi baqedile ngathi Nkosi abazi wena ufike wasivuselela ngegama lika Jesu Nkosi siyakhuleka ekseni Get a number, it is 0659337172. Can I pray with you? Cela ukuthandelezela WhatsApp yakho njengamanje mawuyisenda. Ngicela kuye kanjalo ku 0659337172. Inamba ka WhatsApp njengamanje ozongisendela laphana. Wena ogulayo biza amalungu ebandla akuthandazise kodwa before ngaphambi kokuthi ubiza amalungu ebandla akuthandazise qala uyithandazele wena. Kungenzeka ubone izinto zivalekile. Uthi bangivalile abathakathi uthi bazenzile izinto kanti awazi ukuthi uyivale
wena uzenze wena awuqala uyibheke wena uma kuthiwa kusenda ama voice note wena usendi uyivale wena uzenze wena njengamanje ngithi mina invite mina emzini wakho ngi-invite emzini wakho ngi-invite empilweni yakho ungi-invite kanjani ngokusenda nje WhatsApp leyo WhatsApp engeke idle ngisho imali engakanani engeke idle ngisho amadatha angakanani iyona yokwenza uphumelele 0659337172 0659337172 this is Vuma 103 ukhumbuleke ukuthi mawuphesheya kwezilwandle noma outside KZN uyakwazi ukusibamba uthi www.vumafm.co.za www.vumafm.co.za inamba lapha ungasibamba ku website inamba ithi 0659337172 ake siza ama WhatsApp ukuthi bathina abantu njengamanje lapha bakhona siza ukuthi basende bathini ama WhatsApp wethu. Amen mkhulu ekuseni ngegama likaJesu eNazaretha sawanga mkhulu usuku lwesesikhumbule ngisizwe mkhulu ngicela umkhulu ekuseni ukhanye izinto zami mkhulu zihlangane izinto zami mkhulu engifisa ukusenza kwehlele inhlanhla imali lokungibona mkhulu ibona lisweni ngibona kwasona uqobo ukhumbo ngamabase Backfield thank you mkhulu wami Mabaso Backfield ngiyakuzwa sisi uNkulunkulu akubusise God bless you ngale WhatsApp isendile. Sawubona dokotela ukhuluma noPhilane la eStenga. Dokotela ngihleze ngizwa wenza imanga usiza abantu. Ngiyacela ungikhulekise. Nginenkampani esinesikhashana ngayiqala ade ngisebenza. So emsebenzini batheme bethola ukuthi nginenkampani sengizama ukuyimela base bayangixosha. Manje umkhuleko wami kakhulu dokotela ukuthi ngiyitholele eyami imisebenzi ngikwazi ukuphilisa umndeni wami ngikwazi ukubeka isinkwa etafuleni ngiyacela dokotela uma usukhuleka ngiyacela nami ungikhulekise uPhilane la eStenga ngiyabonga egameni lenkosi amen. Akubusise uNkulunkulu Philani God bless you ngakho konke bhuti lokho kucelile kuzwakele 0659337172 0659337172 bhalisa igama lakho njengamanje inansi lenqoli yahamba gibela sibone ukuthi wena uyapi njengamanje sifuna ukuthandaza nabo bonke abantu abasende o WhatsApp babo 0659337172 inamba ka studio njengamanje la uzosenda khona inkinga zakho ngicela ukuzwa ukuthi uhlushwa yini ukuze ngithandaze nawe. Sawubona mkhulu mkhulu bengicela ungikhulekisa nami impumelelo ngiyayibona kodwa kufikeki angisazi isizathu lithi iBhayibheli lendoda mayikhuluma lithi baba inkuni ngiyayibona umlilo ngiyawubona kodwa umhlatshela ayi suka madoda. Sawubona mkhulu sengivukile ngilalela uhlelo lwakho mkhulu umamthetho esikhawini mkhulu ukhumbule mina nami edolweni lami ngalimala lihleli libhlungu ngohlobo olubangazisayo ngiyakuthanda mkhulu ngothando luka love umamthetho esikhawini. Ngiyakuthanda mamthetho awuleka love uthande ngikuthanda ngalo lungelinganiswe nalutho ngiyakuthanda mama ngiyakuthanda kakhulu ngothando luka love nami I'm giving it back to you. Amen mkhulu siyabonga ukuvusa ekseni umphefumulo sahlangene nenyama mkhulu ngiyacela ube kunye nami emkhulekweni ngikhulekela ukuphila phakathi kwami naphakathi kwabantwana bami abangasebenzi bakwazi ukuthola umsebenzi nezimo nje eziphakathi kwekhaya zideduke ngomkhuleko ithemba ngibanalo ithemba nginalo ithemba lingokuphila amen uxolisile emandawe eshamoya wakamazubane amen. Siyabonga sisixolisile ake sizwe lona ukuthi yena uthini. Ngiyabingelela mkhulu amen ekseni umamzondi eMaritzburg ngiyacela mkhulu umkhuleko emndenini kunezonde enkulu akuzwana nathi endlini akusahambeki endleleni kumile izinto zibheke phansi ngicela nomshado wami ungilungisele wona mkhulu ngiyabonga mkhulu ngiyabonga kusasa namhlanje mkhulu esasiphephisile amen.
Inumber it is 065-933-7172 065-933-7172. Ngiyabona ku Facebook babuza abantu ave unebhadi wena ku Facebook njengamanje. I'm looking at the numbers ezilaphana ku Facebook. Ube nebhadi ngoba ufike wayibuka inkonzo yonke, but uma sekufanele usayine for your blessing, uma sekufanele uthole isibusiso sakho, wafika uSathane wathi uSathane ungayisendi voice note. Now wayivuma le nto, musa ukuvumela uSathane mayithi ungasendi ngempela. Lalela, before uyobuka ku Facebook uphuma kancane ugijime uye laphana ku WhatsApp wakho usende inkinga yakho. Can I pray with you? Ngicela ukukuthandazisa ezilingweni. Akekho umuntu okuthiwa kanaso isilingo, akekho umuntu okuthiwa kanayo inkinga. Ngicela sithandaze sonke, ngicela usende leyo nkinga, sizama ukulwa sonke. Invite mina empilweni yakho ukuthi ngizokuthandazisa lenkinga obhekane nayo. 065-933-7172 inamba ozoyisebenzisa. Mina mkhulu, igama lami nguGcinele Wandwando waNongoma. Bengisacela ungikhulekisa, izinto zami ayilungi, ayikho into yami elungayo. Angazi noma ngathi ngize ngithi ukuthi mhlawumbe nginesinyama. Ngiyacela ungikhulekisa, izinto zami ekhanye konke kulunge. Ngiyabonga. Okay, njengamanje asivele sigijime siye laphana ngikunika ingoma emnandi kakhulu ziyezwakala izigi zenkosi nabanqobile bazothokoza. Ithi number yami 065-933-7172 kuMarch 2022. Laphana sithi thina sihamba phambili. Impela ekseni sebevukile abantu bavuswe ithina laphana. Namhlanje ke sibheke itopic ebalulekile kakhulu namhlanje. Topic esibhekile sibheka laphana ukubaluleka kokuxola nokubaleka kokuxolela. Kunabantu njengamanje abanesibusiso esingafikile kubona. Izinto zakho azifikile kuwena. The reason zingafikile lezo zinto kuwena ingoba wena awuxolanga noma uxolelanga. Kunezinto kufanele uqala udlule kuzona, mawudlula kuzona ukuze uxole noma ukuze uxolele noma ukuze izinto zakho ivuleke, ikuthi kufanele uqale uxole wena. Sixolele wena uze ungene kuleyo relationship. Kunomuntu owenze iphutha wangena ku relationship kanti akaxolanga, ufike wahetheka ku relationship endala, wangena nentukuthelo. Uthema ungena nentukuthelo kule relationship yakho entsha yasiya iaffecta. Ubona ukuthula unganakho enhliziyweni ngoba awukaze vele wena uyixolele. Forgive yourself first so that you can enjoy the relationship. Ukuze wena enjoy nomndeni wakho kumele wena as a stepmother ukuze enjoy nalezo ingane ezintsho igadile uNkulunkulu agadele akunike zona, ikuthi uqala uxole, qala uxole. Uhlukumezeke kakhulu emshadweni wakho omdala wasuyangena uNkulunkulu akunika umuntu omusha, uNkulunkulu akunika ingane ezintsha ezizokunika uthando. But the thing is ubamba amaqhubu uthethela, kunezinto kumele uyidedele qala ukuze uthole ezinye. Kunefone ethi mayifaka ingoma iqala ithi delete qala, kube buhlungu ukudelete ukuze kodwa ingene leyo video ifunayo ukuthi kufanele uqala udelete ezinye izinto efonini yakho ukuze uphumelele empilweni. Iqale udelete ezinye zezinto empilweni, and kubuhlungu ukudelete, kubuhlungu ukuthi to get rid some of the things. Njengamanje singena la enkonzweni yokuthi mina ngaxolela abantu. Kungenzeka emndenini wakho ukhulumisana nobhuti wakho noma ukhulumisana nosisi wakho. From today after listening to this kumele uhambe njengamanje uyothi I'm sorry, noma usaba kodwa wenza status njengamanje usifake uthi I'm so sorry. Kunzima ukuthi sorry, kunzima ukukhuluma leli gama lisuka phansi enhlizweni usukubona ngathi kunento iluzile kanti never, kanti liyimpilo noma liyikhambi elikhulu kakhulu lempumelelo. This is Vuma 103 umhla ka7 kuMarch. Isikhathi sami sithi 29 minutes before 5 o'clock. Istory ngisifunayo njengamanje ukuthi mina ngaxola, mina mkhulu, yes ngaxola. Ubhuti wahamba walobola ngikhona ngabona kuma social media platforms, ngaxola sengispende naye isikhathi eside. Walobola ubhuti ngezwa impela kuthiwa ziyawushaya, ngingazi nami ngangiloke ngihalalisa kanti angazi. Ngaxola umngani wami wangithathela iboyfriend, wangithathela indoda, wayithatha indoda yami wayithatha impela ngababona bedeka ipatafula phambi kwami, yaziba enjoy phambi kwami, izinto zabo zabahambela kahle. Kodwa ngaxola ngadlula. Namhlanje sizokhuluma ngokubaluleka kokuxola. Kungenzeka ukuthi emsebenzini wakushela ubossi, wakushela wangamqoma ubossi, uthema ungamqomanga wakalela nje u2 months. After that wakuxosha, exoshela ukuthi awumqomanga. Kungenzeka ubossi wakho wakususa kwiposition enkulu, wakushaya phansi ngoba wanqaba ukulala naye. Kodwa ngaxola, ayi
Share the story with me 065-933-7972. Share the story with me ku 065-933-7972. Ukubaleka kokuxola. Ngicela ungisharele leso story ku WhatsApp. It is not all about ukuthi sifuna ukwazi ukuthi ubani, but sifuna ukuzwa leyo nto ephakathi enhlizweni yakho. Ngaxola. Yey, lo bhuti ngiyamazi mina, lo bhuti efika egqoke ikhupha head engidlwengula ngebhadi, izwi lakhe ngalibona ngalizwa. Kodwa ngiyamxolela namhlanje noma ngaxola ngadlula kuleyo nto. Hey, lo baba wangishaya, lo baba wangishela, ngakha naye umuzi wangifaka iring waguqa athi siyofa silahlane. Kodwa sengiphenduka ipunching bag, uyangishaya, ungenza yonke into, ngibiza ngamagama yonke into. Kodwa hey ngadlula ngaxola. Before ngiyena phana ku WhatsApp wami ngicela ungifonele ku 0861010 Nikhumbuleke bafowethu silandela icontent yethu. Asihloli namhlanje siqala sibheka la enkulumeni yethu ebalekile ngoba kunabantu okufanele sibalaphe emphefumulweni yabo, balimele emphefumulweni yabo. Uthi usifise encane ngilinyazwe ngabantu engangihamba nabo, ungenzeka uhethwe umngani wakho, your best friend wakhetha. 065-933-7972 065-933-7172. Vuma sawubona. Yebo baba ngiyaphila. Ngiyaphila nami uthetha noNcebo, ngisezenkomo eqhaqweni. Mhlakazi. Hayi nababa ngifuna ukuthi senzekile isikhathi ezithi. Khandane nomuntu ukuthi PTP angasafuni sikehamba ubuyelane nabo kwakhe senze into ezithembise Okay buti uke wayibheka lento ukuthi njengoba uthi kwenzekile uthandana nomuntu PTP usebuyela kumuntu wakhe, uke wayibheka lento wayinuka amakhwapha ukuthi mhlawumbe yini engiyenzayo mina wrong wena as a guy, uke wayibheka ukuthi yini wrong oyenzayo? Mina indaba yami sikhwela ndiyazi isikhwela. Unesikhwele Nkosi yami, size sikubhidlizele okukhona ngokungekho. Uzame ukwenzani ukuthi lesikhwele sakho usimanage ngoba kufanele uyimanage ezinye izinto? Ngiyazama ukuthi indaba yami ndiyazi. Sengisho ukuthi bhuti wami ngicela ushare nami ukuthi if uthi wena uyazama ukumanage isikhwele sakho, how are you doing it? Uzama kanjani? Ungenze ukuphuza amanzi amaningi noma une punching bag lapho ushaya khona amanqindi, ushaya le punching bag yakho, ukwenza kanjani ukumanage isikhwele sakho? Ukuthi ihlale endlini ngizivale. No. Yabona ke kumnandi ngoba ulalela ihealing hour. Uyabona gada lendlela oyenza ngayo, uthi wena uhlala endlini. Yabona the moment uhlala endlini ufaka uparafini emlilweni, isizokubamba wesi lapho kuvela umboneke esenalabo guy abama-tattoo, vela umbone embambile lo guy. So izama mfowethu ukuthi it's either uya kuma counseling, or get someone to talk to, khulume naye ukuze manage isikhwele sakho, ubone ukuthi ama advice abazo avoid abangani abazothi asimlandele. Ungazama umuntu esifazana ungamhlali kakhulu, ungamfakeli pressure kakhulu, because leyo nto yokwenza ukuthi ngelinye ilanga ucommit suicide oyibulale. Uzwile bhuta ngithi? uNkulunkulu akubusise mfowethu, ube nosuku oluhle. 10300 Ngicela ukukhuluma nawe ekhaya, ngicela ukukhuluma nawe wena ungilalele njengamanje, mlaleli wami omuhle, ngicela ukukhuluma nawe njengamanje. Ikhathi sokuthi ukhulume nami, ngicela ukuzwa wena ukuthi inkinga obhekane nayo ithini ngayo lento, ukuthi ngiyamxolela inkonzo yokuxolela. Masikhuluma ngale nkonzo, sikhuluma ngenkonzo ebaleke kakhulu. Zokhuluma khumbula ke ukuthi ke ama-pharmacy wethu avuliwe wonke njengamanje, silinde wena ukuthi wena uze. I'm back from Zimbabwe, bengekho, sengibuyile kuzoshube South Africa. Vuma sawubona. Yebo dokotela, kunjani? Khehlela makhehla, uyaphila bhuti? Ngiyaphila nami. uNkulunkulu akubusise, usazokhuluma, sihlale phezu kwetaba. Yebo mkhulu, akhuluma noWilliam ngela iPitori mkhulu. Yes bhuti. Ngilalela uhlelo lakho mkhulu. Usilalele nge-app? Ngilalela nge-app mkhulu. uNkulunkulu akubusise mfowethu, sihlale phezu kwetaba. Ngiyabonga mkhulu. Mina intokutelo yami nginayo mkhulu yemndeni, yabona ukuthi sinazwani, sihlushwa ngezinto ze-family. Umanje nje abanye obhuti nabosisi
asizwane kahle kodwa siyazama ukuthi sihlanganise umndeni sikwazi ukulungisa izinto abanye bangafuni abanye sebathukuthela thi mina angifuni ukukhulumisa ubaba ngoba lezi zinto zisuka lelo baba ngathi mina angeke usize ngalutho lokuthi singakhulumisa ubaba nomama into efanele siyenze kufanele sizame ukuthi sihlangane thina. Okay but wami ke batla o utlwa reason ya gore a le batla o buantsana le bontate ba lona ke eng reason ya teng? I-reason mkhulu ukuthi impilo zethu zimile mkhulu. In other ways nihambe nawo hlola manje yohlola natshela ukuthi abantu abanithakathayo maybe umama noma ubaba, is that true? Yebo izinto ziphu. Okay, lalela ke bhuti ngicela i-advice ukukunika. Musa ukuthatha yonke into eshiwo inyanga noma umprofeti uyisebenzisa. Umama wakho ukuthwalile for 9 months esiswini. Uma ekuthwala esiswini akekho umzali ofisa ukuthi ingane yakhe ngelinye ilanga ayibone ihlupheka. Wonke umzali will always pray for the bright future for umntanakhe. Uma umzali ebona umntwana enyuka eyaphambili uyajabula ngoba hayi ukuthi unyusa igama lomzali wakho. Umprofeti noma inyanga ngeke izikhuluma into accurate, and that is the biggest mistake. Leyo nyanga noma lo mprofeti akakhulumanga ukuphila kuwena kodwa ube nesiqalekiso usehlukanise nina nabazali benu. Mina namhlanje ngizothi kuwena if ever umzali wakho kunento embi kade yenza kuwe bengizokutshela but bengizokutshela ngenye indlela right, but so far I'm talking from experience. Ngikhuluma ngokomoya ongcwele, ngikhuluma mawungizwa uzozwa ngathi ngikhuluma ngisenyameni ngisemoyeni. Ayikho into wrong yenziwe abazali. Inkinga enkulu kakhulu enibhekene nayo kulelo khaya ikuthi nina nifakwe isichitho esimbi sokuthi nihlukane phakathi ninukane nobuthakathi. Right now into engiyishoyo wena udinga lento engiyishoyo, lento engiyikhulumayo, you owe them a sorry ukuze into zakho ivuleke ziye phambili. You need to go back kubazali bakho, mama sibaba. Njengamanje kunomprofeti engake ngakuyena even though ngeke ngisamsho ngegama kodwa mina into kade bengitshele yona ukuthi inini enivale into zethu, but sengiyabona into esengiyibona ukuthi sasixatshaniswa. Umzali wakho will never do that to you. Ungizwele bhuti wami? Ngilalele mkhulu. Ngiyacela mfowethu ungenzele leyo favor nje. Ngiyacela thatha amagama ami engiwashoyo phindele emuva njengamanje uye khona uyohlala phansi uguqe phansi if it means kufanele uguqe. Nanoma kuthiwa ugibela imoto enjani uhlala emzini onjani but ngeke kucost isent ukuguqa kubazali bakho. uNkulunkulu wakho oqala emhlabeni umzali wakho mfowethu. Noma kuthiwani ngisho kuthiwa ungaba nemali engakanani umuntu ozoma phezulu akubongela athula ufakazi ngawe umzali wakho, but mawuzothatha umzali wakho umneglect ngeke leyo mali uyi-enjoy noma leyo ndlu ngeke uyi-enjoy without i-blessing from the parents. Ngiyakuzwa mkhulu. uNkulunkulu akubusisa mfowethu. I know ngikhuluma into ebuhlungu, into ongeke uyenze. It's not gonna be easy, but let it be easy. Kuyakwazi ukuthi uyoxolisa kumuntu othandana naye, but uNkulunkulu wakho umzali uyakuhlula. Never buyela mfowethu emuva. Vuma sabona? Vuma sabona? Yebo. 0861010 ngicela ukukhuluma nawe ekhaya, ngicela ukukhuluma nawe yonke indawo lapho khona ngiyafisa ukukhuluma nawe, ngikhuluma ukuphila nje, ngikunika iadvice ama spice osuku ngikunike nje lokho namhlanje. Ngifuna ukuzokhuluma nawe 0659337172 inamba yethu ka WhatsApp. Asiye kuma voice note siza ukuthi athini. 0659337172. Ngaba isiphukuphuku ngidlala inkanuko, amen, ngidlala isikhwele. Leso sikhwele kahle kahle bese uthando, ngimthanda kakhulu, ngamthuka. Yes, ngaba wrong, ngiyavuma futhi mangixoxa indaba bengisola abantu bengifuna wona ungisole ukuze lento izongidla idlule. Ngazama ukuxolisa kuyena almost unyaka wonke, hayi ukuthi sibuyelane, cha, ngicela into ethelele ukuze mhla kufika usuku lokugcina ngazi ukuthi uhamba
simsulwa sobabili noma kuhamba mina simsulwa akuvumanga sekuphela unyaka nohafu namhlanje kodwa ngabe sengiyakwaba-khulu abagcotshwa ngakhuluma nomunye umkhokheli ngamjesa ngenza iphutha la ngathuka ingane kanje wathi yini mntanami ngachaza ngathi yebo ngiyavuma phambi kwaJehova mina benephuza wasithi umkhokheli inkosi kubusise mntanami uJehova uyaxolela ngiyabonga mkhulu kodwa namanje futhi siyabonga kakhulu bhuti wami siyabonga kakhulu nizama ukuthi ama message wenu ama voice note wenu angabi more than 45 seconds kahle sifuna u30 seconds mayisinkulu kakhulu ingabi more than 45 seconds ake sizwe lo landelayo uthini mkhulu ngiyasiza isihloko sakho mkhulu wami mina ngalahla ubaba wemkhulu kodwa ngiyamxolela lapha khona futhi lokho ngifuna akwazi lokho inhliziyo yami iyaxola kumanje nje hayi ngifree ngenhliziyo yami ngithi ayixole Mkhulu wayithinta indaba enkulu ukuthinta indaba yokuxola hayi thina sihlaze sithuka ubhuda sithuke sonke singazi ukuthi kwenzakaleni unenkinga yokubhema insango la ekhaya uma sesithena simxolele umuntu sidlule thina entweni aphila aqale phansi sithuka sihlaze simxolele kodwa yena akayiboni iphutha lakhe abuye ezoxolisa siswami I'm sure ukuthi uyasonta kunesinye isikhathi la okufanele nibheke bafowethu ukuthi uma uthandaza kakhulu uthandaza uhlala ucela ubaba uNkulunkulu umeze kunika the blessings kuzoshintsha umuntu ekhaya kuzoshintsha umuntu omthembile kube uyena oshintshayo makashintsha lo muntu hey akwenzela izinto ongeke uyiunderstand njengamanje into engizoyisho kunina ngizothi mina lo bhuti ningamsoli lo bhuti kahle lo bhuti uyakuvivinya impela mxolele noma sekone kangakanani afika axolisa namhlanje ngoba kunabantu besilisa abafika baxolisa namhlanje axolisa kusasa phinde futhi enze same thing xolele amen mkhulu hayi inamandla hayi ngiyakuzwa mkhulu ukuthi uthini ngiyakuzwa hayi nani mkhulu ngiyabaxolela bonke abangonayo nabangifisele kumbi nje mkhulu uma ukuthi bakhona ngithi hayi ngiyadlulisa nje hayi thanda lenethi ungathathi yonke into eshiwe inyanga noma umprofeti uyifake ekhanda hayi mkhulu hayi iyangilapha Amen mkhulu kungekile kampanzi mkhulu mina nginenkinga noma wami mkhulu kodwa mina ngixolile ngoba ngilo umuntu lo othi mangabe ungenza into isheshe idlule kumina kodwa angazi noma kufanele ngixolise ngoba akukho kube engakwenza kuyena yena kuphela ile nhlobo ethi mangabe izwana nomuntu wazwana nobaba wami ubaba wami wamphika wathi mayemphika emphika mina uthatha konke ukudinwa lokhu ayekwenziwe ubaba wami ukuphosa amhlale ngithuka ngobaba wami uthi ubaba wami wamphika phambi kwabazali bakhe wazomshaya ngempama manje maye ngibona mina uthi ubona ubaba wami okay ake sibone ukuthi sithatha abantu lapha navuma sawubona Sawubona yaphila mama kunjani ngiyaphila yes mama bengicela ukushiya message nami kumkhulu angizwa sese ngithi nami bengicela ukushiya imessage kumkhulu nangu umkhulu yena sokhuluma naye manje sisi okay mkhulu ke mina bengizame nobaba abantwana bami sina 14 years ne yes so this year 2020 athenga imoto yabo asifuna ukuyifaka ku business akakaloboli akakahlawula ingane akakayini ngilalela sisi nabantwana uyangizwa yeah umfana asijiyela nabantwana akasawondla abantwana abaleka nasekhaya semgcina angishiya ngina 4 months full crack abuya lakhaya sengizothola umntwana ngina 9 months ngamxolela sabuyelana
naphi imoto sebayithathile naku manje sekufanele ukuthi mina lokho engithola emsebenzini ngiphilisane naye so sahlukana futhi November futhi January yeah on and off and then sabuyelana January ne sabuyela nabantwana sahlala naye kubo bayenza ifamily meeting sahlala phansi umntana kubo akhipha indaba yokuthi ayi phela lo muntu lo uthrekisile ngaphandle futhi ayi ngikho azange ngaba ne-stress ngamxolela futhi so namanje nje ngihleli angazi ukuthi sinekuphi nabantwana anganasijikela umfana noma kunini mara ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngithele yanhliziyo ukuthi ngimkolele noma yini ayenzayo ngikolele. Mina sisi wami into engiyithandayo kulobhuti ngithanda ukuthi idliso lakhe walithola eneliyakha lihleli la kuwe lelidliso li right kakhulu. Ungabisanyakaza sisi owesifazana ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe ngezandla zakhe kodwa isula siphinde siubhidlize hlala kanjalo nje sisi ungasuki njengamanje uNkulunkulu akubusisa ungasuki sisi wami yabona wena ungulo muntu wesifazana ozothi mina nginobufakazi ngelinye ilanga masoshado uthi mina nginobufakazi ngalomshado wami noma kuthiwa kunjani uwena ozokwazi ukuqinisa abanye ozakwenu ngelinye ilanga kufanele ukuthi sisi ukuba ahlalise phansi abanye ozakwenu nezingane zakho ihlalise phansi uyitshela istory uthi mina kwenzeka ukuthi kodwa hlala sisi wonke umuntu ophila kulomhlaba esikhona unedlozi lakho lizokulwela sisi your ancestors will always defend you but they are watching whatever game yonke le TV edlalayo bayibhekile kanti ke futhi I remote bayiphethe basazoyishintsha I channel bekezela nje sisi they are about to change the channel uyazwa sisi yabonga uNkulunkulu akubusisa sisi sho kanjalo sisi uthi hey ungihethile ubaba wengane kwenzile wakwenza kodwa into engisho namhlanje ama spice osuke ngizokunika wona namhlanje ukuthi uNkulunkulu khona nezinyanya zakini zinibhekile yonke into eyenzeke empilweni yakho kukhona ophethe I remote ubaba uNkulunkulu osezulwini kanti nedlozi lakho ayiphethe le remote omunye uphethe I remote ye volume omunye uphethe I remote ye channel kanti mase bebona ukuthi sekunzima kakhulu bazoyishintsha I channel inkinga kunabantu abenene bhadi ithema iqala ithi yashintsha I channel sebefaka le channel oyithandayo bakuthola ususukumile kusofa ungasekho iTV idlala yodwa noma usuzumekile wafana nezintombi lezi eziyabe zizula zathi zithi ziyabuya namafutha hayi kwathola ukuthi sekuvaliwe ayikhona ngicela umuntu onesibindi ngizocela umuntu onesibindi lo muntu othi mina ngizohlala la azabuya uJesu kwasho isayoni sihlabelela sathi ngiyohlala la nazabuya uJesu noma athi mina noma kungenzeka ini noma ngangihetha kanjani kodwa ngiyomxolela nje ngiyazi ukuthi masikhuluma le topic kunabanye abafikelwa zinyembezi abathi ngeke ngikwazi ukumxolela mina lo mntwana ngamzala impela 9 months ngimphethe esiswini sami kodwa angeke ngikwazi ukumxolela bama wena obamba into zakho hlala ukhala wena mina nobusuku ukuthi abantu bayivalile into zakho wena uyivalele wena izinto zakho ngokuthi ungaxoli lalela ke eMaritzburg namhlanje ngeke ngasho ngathi mina ungizwe kahle vuka njengamanje ugeze futhi ume uye lapha endaweni yaseMaritzburg uzokhumbula ke ukuthi eMaritzburg si celebrate u1 year u1 year yethu masim celebrate sithe sizonika abantu abawu8 umsebenzi sizobanika Khehlelezi sho kanjalo uthi abantu abawu8 angizobanika imisebenzi kanjani na labantu ama regular clients abantu abahlala bethenga kuleya chemistry esendamba 176 Peter Maris 176 Peter Maris endaweni yaseMaritzburg siyabaza abantu abahlala bethenga noma kunjani lo muntu uhlala ethenga njalo noma sekukhulunywa kathiwani ngoKhehlelezi uhlala ethenga lapha nje ngase Home Affairs chemistry kaKhehlelezi lapho kanti ke uzokhumbula ukuthi ngolesihlanu siyobe celebrate u1 year siyacela ama regular clients wethu laba bayibona abahlala bethenga kakhulu come celebrate with us zothola nje izinto zakho ngo half price laphana endaweni yaseMaritzburg ekhemisi laseMaritzburg kuphela sizobe sinika izinto ngama half price noma yini ungabuyifuna sizobe sikunika ngehalf price sili celebrate u1 year sithi baba uNkulunkulu usithwalile le khemisi kwakuhle akukho kube esakuzwile kodwa abantu baqhubeke bencome njalo siyobe celebrate u1 year eMaritzburg namhlanje phuthumisa iCV yakho zihambisele wena imbila yaswela umsila ngenxa yokuthumela iviyalela khona umunye umuntu obanjwe iboyfriend namhlanje khona umunye umuntu oyoshela ozothi ngicela ningiphathele iCV yami mina ngisayobona uGuy
ugayi wami ubuyile ungayenzi leyo nto sukumela impilo yakho qala zinense wena qala uyitreat wena qala before jabulisa omunye umuntu phutuma uhambisa iCV yakho but mawuzazi ukuthi impela nami ngihlala ngithenga sebeze bayangazi kule pharmacy ngicela ukuyihambisa yami iCV hambise ke uzokhumbula ukuthi ke ikhona ipharmacy futhi lapha ku Ilofen Commissioner lapha endaweni yaseGoli sidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kumashosha wonke waseGoli kade khona enkonzweni yeyibani inkonzo enhle kakhulu lapho bebeqhubeke bemhlophe njengeingilozi endaweni yaseJohannesburg lapha ku number 2 Harrison zokhumbula ke ukuthi next week siyavula ibranch yesithelo sika Jehova eGoli siyayivula ngokusemthethweni branch yesithelo sika Jehova endaweni yaseJohannesburg lapha number 2 Harrison ungalenzi iphutha hlala ube yiphathi parcel yakhona lapha ngeke ngisho mase ngiza kodwa hlala ulindile nanoma inini ngiyongena mangena kuyoba kuncane indawo ngoba mangena kuyacaca ukuthi sike sengenile uBanabas sike sengenile iKakaramba lapha number Commissioner and Ilof sikhona siyatholakala lapha ku CCMA building endaweni yaseJohannesburg ikhemisi yethu khona vakashela khona sengibuyile ngibuya nokuphila abazalayo namhlanje mawunengane ezalwayo besiyocela nako futhi usendele ku voice note uthi uyazala umntanami simculele uhappy birthday uyazala isithando sakho uyazala sithi happy birthday sokhumbula ke ukuthi sinayo lapha ikhemisi esendaweni yalapha ePortchepston opposite uDeep Spa Portchepston sithi nawe awumncinyane kanti ke base East London khona ikhemisi yethu lapha endaweni yase East London ningakhohlwa East London nawe umncinyane East London sakuzwa ukukhala kwakho sabona amagalelo wenu sanibona ukuthi kuyadingeka ukuthi sinihambisele ikhemisi bona bonke laba abajwayele ukuthi thina ngiyamfisa ukuthi uKhehlelezi ngimthole ngiyafisa ukuthola uKhehlelezi kodwa inkinga yami ukuthi inkinga yami ukuthi ngiyasaba ukuthi mangiyakena kuyabiza ungasabi sondele eduze kanti wena ke uma kwenza ukuthi ufuna ukuzohlola ngicela ukukunika inamba yokuhlola ngicela ukukunika inamba yokuthi wenze ibooking yakho ufike kumina ngikhona the whole week ngikhona Monday Tuesday Wednesday ngizobe ngisebenzela la eThekwini kanti ke ngolesine ngizobe ngilapha endaweni yaseGoli eSoweto inamba yaseSoweto 066 00 266 33 ngithe 066 00 266 33 number yaseGoli lapha nama ukuthi uyenze ukuthi kungenzeka useMpumalanga kungenzeka useLimpopo usePitoli useJohannesburg kuphi phezulu leGoli uthi angikwazi ukuzofinyelela eKZN mina ngithi ngifonele enambeni ethi 066 00 266 33 inamba le ozongithola kuyona kanti ke makuthi ufuna wena ukuza la eThekwini ufuna ukuzohlola eThekwini ungakhohlwa ukungishayela enambeni ethi 071 130 7641 no 071 130 7808 071 130 7808 071 130 7808 number lena ozongithola kuyona yalana eKZN ilandline iyasebenza iyona ke ngeke ngithi mina isafe kakhulu ilandline ungayitholi sebeseke scammer ngiyacela bafowethu lapha ku Facebook nizokhumbula ukuthi bakhona abantu abayibiza ngokhehlelezi omunye uze wabhala Dr Khehlelezi angazi ubhale kanjani but ikakhulu ujwayele ukuthi congratulations you are the winner ngiyacela ungayiclick le nto okuthiwa clicka la uyiwina mayiqala nje ethi congratulations noma ethi WhatsApp kule number ungalingi ukwenze because abantu sebethathelwe imali zabo emabhenki kakhulu ngenxa yokuthi umuntu usebenzisa izithombe zami athi seniwinile nani ngempela nikwenze lokho ningalingi bafowethu niclick ningalingi ni WhatsApp labo bantu ngisho kuthiwa izithombe zami uyayibona ziwu50 nazo loyo muntu usuke esebenza ngegama lami mina okwami ukubona ukuthi siyakhuluma masikhuluma ayikho into efaka imali phakathi ungayizwa sayifaka imali baleka ngenyawo zembili baleka nje ngenyawo zombili ngiyacela ku Facebook uma nithola le message ngiyacela dlulisela umngani wakho uKhehlelezi kana angichathi nomuntu angichathi nomuntu ku Facebook ungabona sekunomuntu ochatha naye ku Facebook othi uKhehlelezi inbox anikhuluma nixoxa ngama inbox that is not me anginasi isikhathi sokuchatha ku Facebook mina mangikhuluma ngicina ngokucomment kuphela la ku page
ungabona sekuyale ku WhatsApp inamba yami ka WhatsApp engiyisebenzisayo u071 1307808 noma ezama consultant. The only thing kukhulunywa ngama direction ukuthi uza kanjani. Ungabona sekukhulunywa ukuthi faka imali engaka ngikuhlolele. That is not me. Baleka inyawo zombili. Mina nawe siyahlangana kusasa. Hopefully kusasa siyahlola na kanjani ngoba abantu kade bagcina ukhehlelezi. Abafuna ukuhlola abafowethu eThekwini 072 1234976 072 number it is 072 1234976 noma ushayele le ethi 063 051 7641. I am back njengamanje kade wawumfuna ukhehlelezi mina nawe ngiyakuthanda ngothando lukalapho. Ungakhohlwa ke ukuthi share kwivuma share batshele nabanye ukuthi bafowethu eksena sivukeni silalele ivuma 103. Kanti ke manje sibamba kwi-app umtshele umngane wakho segolo phesha kwelwandle ukuthi athi www.vumafm.co.za. enze kanjalo. Siyabonga kakhulu. Siyabona ukuthi abantu bayafona basasenda ama WhatsApp. Mina ngiyanthanda ngothando lwalapha. Sihlangane kusasa same time same place. Ngiyabonga.